sweet naman kayong dalawa. Si Sir at saka si Ma'am. Hello Ma'am, good morning. Still fit and in shape. Maraming salamat sa mga organizers, no? Kung sabihin na pinudyang tawag na ganito, Pinirayan Festival, Sintada Lagaw, no? So, bawal nga bagay dyan, no? Sa lagi na sa mga edad na maka-exercise, no? Itong partido sa amon, hindi lang kami nga first time. Actually ako, senior citizen. Wow. Yes. This is about 5'8". Yan. Still kicking. Wow. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, sir. Ano ra mahawran? Yes Gutom gid. Wow, nice one. Hoy, good morning. Good morning. How's the ride? All right. Baro ka ra. Baka mo ba? Saman President, very supportive sa loob niya. Captain Rolly Panico, hello. Okay, ano ma'am? Ang grupo ma'am? Mga batang sagwa. Wow, SP Plameras po mga kaibigan. Yan. Alright. Shout out ma'am? Alright. From Tulasi. Alright. Subscribe and bigyan niyo ako. Alright, nice one. Thank you. Yan. San Jose Protectors. Ano sa rin ang Team Barbasa. Team Barbasa. Ano ma? Like. Bataalan. Inyo kami Tignan nyo kami, baskag. Bastog kami. Tupakay. Antikin nyo ako, baskag kami. Nice one. Okay. Purisan ka, no?
Okay ka mo ba? Sir! As! Morning! Tubig ah. Ayos, ready! Morning, morning, morning. Ayos, ayos, ayos. Morning, Doc. Ano pagli, tingala ko man yan. Kira mo bilog sa ano? Sa inyo? Agamay lang gali. Sir, morning sir. Morning, morning. Morning, Dad. Hi. Commercial. Sir, morning, sir. Oh, morning. Ma'am, okay lang ma'am, kaya pa? Nabalasan, gitman? Ayos ah.
Dok, morning. Musta ride, sir? Ano kung mga grupo, sir? Sabi nga mga grupo? Anong grupo kayo, sir? Wala pa. Baguhan dito? Sige, nice ride, sir. Ay, ano pala rito? Nakasama silang baguhan dito sa Antique. They're from Pulasi Antique. There you go. Kira ka mo make sa klase? 60 plus. 60. Wow, nice one. Kumusta, ma'am? Okay ang ride? Yes. Wow, nice one. Enjoy, ma'am, enjoy. Ay, deh ya. Agak paling menunggu bisa no? Ano ka na inyo dyan nga grupo? Sana minyo klida ba? Biyan pa. Di para magbilin. Okay, nami. Sige ya. Tapasan ni Mayo po mga kaibigan. Kalabayan natin. Daming lady riders po. Ito po isa interview natin mga kaibigan. Hello miss, good morning. Taga-saan po kayo miss? Kaya, abi ko Tagalog mo. Tagalog kayo na mo. Kaka ka mo San Pedro? Okay. Nice ride. Yan, isa po, lady rider. Daming lady riders dito. Philippine team ba kayo, sir? Philippine team ba kayo? Philippine team kayo? Ayos porma mo ah. Anong kamo, sir? Anong kamo? Sige, ayos. Nice ride. Sir. Shout out kay sino? Shout out! Oh. Yo ako! Yan! Wow! Buhay! Buhay! Daming lady riders dito. Ito pa po isa si ma'am oh. Lady rider oh. Ma'am, okay lang yung ride natin ma'am? Wow! Oh, healthy pa si ma'am oh. Fit na fit oh.
Yan. Siguro si ma'am mga nasa 50 plus na yan si ma'am siguro. Oh. Nagpa-bike pa. Oh. Yan. Sir, Philippine team po tayo, sir. Philippine team ta, sir, bukan? Ayos yung uniform natin, ah. Yung jersey natin, ah. Nagatingan mo, sir? Ah, wow. Shout out sa taga Bugasong, ha. Shout out kay sino, sir? Sa Bugasong, sir. Shout out. Okay sa Bugasong yan. Alright. Sa Antikenyo ako sa channel tayo sa YouTube. Antikenyo ako. How's the ride, ma'am? Tapoy. Pero sulit, no? Alright. Pan-ride, anak ang binirayan. Good. Si Sir Homer po. Sir, morning, sir. Walang traffic ngayon. Ngayon, umaga. Dahil Saturday po, mga kaibigan. Ora mauran. Ayos ah. Gutom gid. Ayos ah. Ano nyo grupo? Anak ano dyan? Banwa? As malam? Ayos. Ano ka mo? Road bike o mountain bike? Mountain bike. Ay, nice one. Sino ka namigo? Ha? Kenneth po, taga saan po kayo? Taga Buang. Buang. Yan po ang bike ni Kenneth to. Yan. From Buang po, Buang, San Jose, Antique. Ano ang grupo mo, Ken? Luyaw. Ha? Luyaw. Luyaw po yung grupo ni Kenneth. Nice one. Pa-shout out. Luyaw na, hello. Luyaw. Riders Club. Luyaw Riders Club po. Yan. Good morning. Pa-shout out kay sino? Ha? Okay, sino pa? Ano nga grupo niyo dyan? Taga di nga Banwa? Ano siya? Okay, Kuyampad Bikers. Yes. Ampik Bikers Group po. Amo lang dyan ka mo? Ay pa shout out? Sino?
Shout out sa bata ko tos balay nagtulog pa. Alright, alright. Ay, dapat likod na makara. Antikin nyo ako sir ang channel ta, YouTube channel. Pasti mga next week. Sir, morning sir. May YouTube channel ka? May YouTube channel ka? Ay, ang digital production. Okay, sige ah. Pa-subscribe ah. Plano ko sa tourism. Tourism ka no? Ang over lang, over. Okay, ano ma'am? Ang grupo ma'am? Mga batang sagwa. Wow! Shout out sa amon president, very supportive sa Roruga, Captain Rolly Panico, hello, hello. Yes! Kagad sa pag-isakta. Sa ating mga bata, Bonchel Casey, hello, this is Mommy, Wow! SP Plameras po mga kaibigan. Yan. Pa-shout out! Sa friends. Alright. Ano yung road bike ng SP ah? Okay, ready? Ready, 1, 2. Closer, ma'am. Closer, ma'am. Okay, ready, 1, 2. Sarap pa. Pa-shout out. Ambok Bikers. Ano? Ambok Bikers. Alright. Pa-shout out, ma'am. Alright. Rap Kulasi. Pa-shout out, sir. Alright. Nandigan niyo ako. Alright, nice one. Thank you, thank you. Ano group niyo, sir? Yan, San Jose Protectors. Alright, good morning everyone. Good morning. Pa-shout out. Shout out. Anything? Okay. May iban pa? Shout out. Ano nga group niya, sir, inyo, sir? Diba, sir? Ano, sir, nga group? Tim Barbasa! Tim Barbasa! Celat! Mga next week.
Di ganin nyo nga grupo dya? Sa din ganin dya? Si Balom, no? What's up? Yo! Mga kapatid, tawa na nga. Salay! Inyo kami ah. Namo tanara. Baskag, atikin nyo kami, baskag mo. Yun. Ambalay. Atikin nyo kami, baskag mo. Bastog kami! Tupangay! Morning, ma'am. You're all alone, ah. Pataway lang. Yes, antikin nyo ako para pataway. Thank you, ma'am. Abo, good morning. Nice one. Amo tanara. Mintinado. Pang beautify. Diya sa Plaza Capitol kang San Jose Antique. Sino gani, sir? Sir. Yan. Shout out kay Sir Nasyong Gayo. Yan, oh. Sir, oh. Thank you for the labor, sir. Labor of love, sir.